Lakhipuronline puthokchaba January gi tang 8 thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoipa Pao. Kendra gi Home Minister Amit Shah na ngarang Manipur da punna lupa crore lising amaga chahum ga taramathoi gi tongan ba project sing sangaduna miyam da sinakre. Matam kuina sembi da duna laklaba jiri tipaimu crore jeti road lambi asi semjanana bagi tamak Kendra gi Home Minister Amit Shah na ngarang jatra hunkre. Assam da Manipuri medium school sing pagathana bagi pandam da wang pakhom hendana bagi thorong mari lenana MLPCC amadi amsu gi mihut kangbu amana oja sing amadi mahiro singa unakre. Sanamai Sports Academy na silang duna pangthokpa All Assam Sepak Takraw Competition 2023 ngarang tagi haukre. Sinlaimagi Common Facility Center loinana workset amangarang kasargi Sribar Konthol lekaida urep yung tamkre amasung Jiribamja chatharakiba football tournament RYC Ramgaijangna champion aduga YSC Kalinagarna runners up takre. Haujik mapungoipa Pao tabirase. Kendra gi Home Minister Amit Shah na ngarang Moirangi INA Memorial Complex da awang nongpo ki khwaidagi wangba jati ki phiral chingkhatlaba matungda Netaji gi mitamda leisu katuna ikai khomna bot khre. Masigi tungda Moirangi Chengai Lampak Polo Ground da miyam gi oiba mipamam pangthokhi. Mifam aduda Sri Shahana leibak asida BJP gi Narendra Modi na luchingba sarkar amadi Manipur da N Biren na luchingba sarkar lakpadagi lakliba ahongba amadi paikhatlakliba chakhot thorang kaya gi matangda Miyam da paudam ke Panbajai Kendra gi Home Minister Amit Shah na ngarang Manipur da punna lupa crore lising amaga chahum ga taramathoi gi tongan ba project sing sangaduna miyam da sinakhi. Matam kuina sembi da duna laklaba jiri tipaimuk road jeti road lambi asi semjanana bagi tamak numit dine gi khongchatta Manipur da lakiba Kendra gi Home Minister Amit Shah na ngarang jatra hunkre. Hiram asiga mari lenana BJP Jiribam mandalna thagatpa phongdokpagi thormama Jiribam gi Irabot statue manakta ngarang pangthokre. Thauramda BJP Jiribam mandal gi President K Jadu Singh, Vice President Tahemang Panmai, Minority Morcha gi President Jalaluddin, Jiribam BJP Mahila President A Aruna Devi amadi atei maruoiba miyoi kayasu thauramadu da saruk yakhi. Thauramasi Jiribam gi Borobekra subdivision da su pangthokhi. BJP Jiribam mandal gi VP Syamol Kumar Bose Executive Member P. Jiten Singh su saruk yaduna pangthokhi hairi. Maruoina aikogi mandal gi Vice President Marcha gi President Minority gi President su yaubire loinana aikogi Women Marcha gi su yaubire President adona atei aikogi mandal gi karyakarta punamakpu aina ahammaktada ikai khomnaba utchari. Dona ngasi se khwaidagi aikogi Jiribam ipaimukta aikogi maruoina Barak Circle gi kambusing mayam ge khwaidagi nungaiba numitni asigi numisida akoi nungai. Assam da Manipuri medium school sing pagathana bagi pantamda lagliba January gi tang 12 da pangthokkodoriba lower primary thak ki mari suba masung manga suba class ki mahiroi sing gi oiba wahang pakhum hendana bagi thorom asiga mari lenana ngarang Manipuri Language Protection Coordination Committee MLPCC amadi All Assam Manipuri Students Union amsu gi mihut kangbu amana team ani thokna khaidoktuna kasar gi school sing da chatuna oja sing amadi mahiroi singa unakre. Mihut kangbu asigi binakandi timna Dolugram Singirbon Mutum Laikai binakandi amadi Konjeng Laikai na chingba school mapan da changduna oja sing amadi mahiroi singa unakhi. Aduga Sonai timna Kajidor Narsingpur Joragul Chanpur na chingbagi school nipan da changduna oja sing amadi mahiroi singa unaduna wariwatai sanakhi. Haujik phawbada apunba Manipuri medium school taragi mahiroi nifu manga ki ming pisilakre hairi. MLPCC amadi amsu gi mihut kangbu asigi khongchata school khara amadi class matamda hanglamdaba amadi oja khara suti lawdana school da laktaba thengnabada pendaba phongdorakle. Sanamahi Sports Academy na silangduna numit humni chathagadaba All Assam Sepak Takraw Competition 2023
Kasargi Khoiren Dutpatil Part 4 da ngarang haudokre. Haudokpagi thoramda Saname Sports Academy ki President Elangbam Sunil, BJP Kasar District President Nityabhushan De, All Assam Sepak Takraw Association ki Vice President RK Sanahal amadi Borkhola ki ex MLA Dr. Ruminath, East Borkhola ki ZPC Giton Nath, Meiteis Chambers of Commerce Assam ki Working President Bishwajit Sharma, DNN के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल साइकोम कमलाकांता, असम मणिपुरी साहित्य परिषद की जनरल सेक्रेटरी खुमुजम धीरेन, चंद्रमणि इंद्रमणि एमई स्कूल मधुरा की रिटायर्ड हेडमास्टर TH सचिदानंद सिंह, ऑल कसार सेpak takraw एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट M नबचंद्र सिंह नचिंगबा मियोय सिंहना फंक्शनल प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस्ता फमकी हाइरिबा सेpak takraw कंपटीशन असिदा असम की तोंगान तोंगानबा क्लब एसोसिएशन अमदी ऑर्गेनाइजेशन कयादगी लाखिबा टीम कुनमा थोइना सरुक यादुना कंपटीशन असि पांगथोकले कासार जिला की लखीपुर डेवलपमेंट ब्लॉक की मनुंग चैनल लेबा लखीपुर नयाग्राम जीपी पोइलापुल जीपी अमदी श्रीबार जीपी की खुंगंग तरादगी खनकलबा फिसाबी चनी की ओइबा फिसालोंसा जोखटपा अमदी मितेन साबा फिरोल सिंह इंडिया की मफम सिनबा थुंगना यवन्नबगी पांदमदा लिंखटपा सिनलेमा वीवर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हाइना मिंगथोनबा सोसाइटी असिगी कॉमन फैसिलिटी सेंटर लोइनाना वर्कसेट अमंगरांग जनवरी की तांग तरुक इराई नुमिता नंदाचान रोड कोंथौ लेकाई श्रीबार कासारदा हौनबी मतुंग इना उरेप उयुंग तमख्रे नाबार्ड कासार की DDM रवि शंकर लिकमा बमना उरेप उयुंग तमखिबा थौरम असिदा श्रीबार जीपी प्रेसिडेंट के हेरामणि सिंह मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल असम की मेंबर ए सुनामणि सिंह सिनलेमा वीवर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव कमिटी लोइनाना सोसाइटी असिगी मेंबर सिंह यूथ साइनिंग एसोसिएशन लखीपुर की मरुओइबा मियोय सिंह सीनियर सिटीजन अमदी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर सिंहना थौरम असिदा सरुक याखी हाइरिबा सोसाइटी असी नाबार्ड ना सपोर्ट तौबनी अदुगा यूथ साइनिंग एसोसिएशन लखीपुर NGO असिना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ओइबनी हाइरी मालेम की अपुनबा मैतै लाइनिंग लुप की लुचिंग पुरेल सायोन बखुमन की लमजिंग मखादा लुपसी की मसालोइसंग अमा ओइरिबा होजाई लंका की थौमी सिंगना सिनलांगदुना गौरनगर खुनफैदा मियो यांखै तरेट मुंगना मैतै की इनाट लाइनिंग दा हंजिलकपगी निपुनिपान रक सुबा सरी वासक परै हनबगी थौरमा मंगारांग वाक्सिंग की 15 निपानबा इराई निमित पांगथोखरे जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानबुंगदा ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिनलांगदुना दिसंबर की तांग 13 तगी सानबा होकिबा 35 सुबह डिस्ट्रिक्ट लेवल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngarang sanakiba मैचदा YSC ना LHYC बु पांजल अहुम अमदा माइथि हनख्रे मैच अदुदा LHYC ना टॉस ngamduna साइड खनखि लेंटिन सेम सिंगसोन नीलकमल सत्सोंग अमदी अजिस हाइदर ना मथंगसिना सेंटर रेफरी असिस्टेंट रेफरी अमसुंग फोर्थ रेफरी की थौदांग पुखी टूर्नामेंट असिगी लीग पॉइंट RYC रमगाइजंग ना पॉइंट 13 फंगदुना चैंपियन ओइखी अदुगा यूथ सिनलुंग क्लब कालीनगर ना पॉइंट 15 फंगदुना रनर्स अप ताखी अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह नंगरांग मणिपुर दा पुन्ना लुपा करोड़ 1,413 की तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट सिंग संगादुना मियाम दा सिनख्रे मतम कुइना सेंबिदुना लाक्लबा जिरी तिपाइमु करोड़ जेटी रोड लंबी असि सेमजननबगी तमक केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह नंगरांग जत्रा हुनख्रे असम दा मणिपुरी मीडियम स्कूल सिंग फगलहनबगी पांदमदा वांग पाखोम हेंदानबगी थोरंग मरी लेनना MLPCC अमदी आमसुगी मिहुट कांगबु अमना ओजा सिंग अमदी माहिरोय सिंग उनख्रे
Sanamay Sports Academy na silang duna pangthokpa All Assam Sepak Takraw Competition 2023 ngarang tagi hokre. Sinlaimagi Common Facility Center loinana workset amang ngarang kasargi Sribar Konthok Lekaida urep uyung tamkre amasung Jiribamja chatharakiba football tournament ta RYC Ramgaijangna champion aduga YSC Kalinagarna runners up takre. Lakhipuronline gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.